Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. E tā wale mai o le leo seo le a avea mau sui fifilia mo lau saufanga i nupi wha. O le tūlanga i whaingo fia i nupi wha na whasafua lau saufanga ma whamanianga mai nupi wha. Mo e pele mama mai i ate oi. Asa suwane se ofisa nupi wha la tāne, te wala au mai le ono wha, walu o o. Tāwhalawa Samoa, I'm Jack Ty-Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Bili magai lewa bawa. Kopi banguele kapungia. Kompeni rope bawa ngai. Afio mai nei loy le Federal Pacific Finance no so mana onga tau tupe ba serving Samoa's financial. Nisi o kumai ka fio mo pe yore atu te te ina tanto ni tai au. O maule mai fene tuai Samuelu lua. Alon tau ko lusu matas. O te whaitawina nei fo e upu mai fo e kua mua so e kua sumarwha. O te whaitawina nei fo e upu. The Bible reading for this morning is taken from Samoan Bible. From the Old Testament, 2 Samuel chapter 21. I shall be reading some verses from verse 1 to verse 14 from Samoan translation. Whawhongaia, whiongpaia le tu. O na amire tupu te ngato ki piona, o whai atu ia i ati lato. Au te ngato ki piona e le ni whanaunga Israelu lato. Au e na te toio sa amuri. Na whaile tau tonga ni whanaunga Israelu i ati lato. Au Saulo, na Yesai e whasi ai lato. I lona mai le ngā ono ni whanaunga Israelu ma yuta. O whai ati tā vita tangata o ki piona. Se a se mea o te whaia mo o tu. Se a whai se mea o te tongi o lai. Ina i o tō whamanuia le tofi o le eri. A wāre le tuku tama e tō rua. A risepa le a whino a ia. Na ia whanau ia Saulo. Arimoni ma mefi o seta. O tamai tō lima me kana le a whine o Saulo. Na ia tausia ma ata rieru e ata rio pāsili le patanga manata. Na ia tuinati lato i limo tangata o kipi ono. Ana lato whātau ina leo i lato le maunga i lumo le ahi. O pa u whātasi lato o tō fitu. O navere ri sepa le a whine o aia. E ia taratana mana fofola mai ia le papa. E a fua mai na matanga o le Jerusalema. O e maniki mai e vai mai le langi a te latu. O le mawhaia te io ne tu ai o se manu lele. E a te latu le ao o le manu fe ai o po.
Whamanu mai le tua tātou whaitau whanongono i whana whiompa ia. Mai tumau ia te ia lo navi inga. Nei maso umasi o whakavau. Amen. O whiwhiria le whoi kua sfolu e whainga matua. Te te inai maha o whaunga mo le nei tai au. Whapea on whaitau. O na avere mi sepa le awhine o a ia le ia talatala. Mana fofola mo ia i papa. E a fua mai na matanga o se silenga. O ene malingi mai e vai me le nangi a tilato. O le mawhai a te ia o le tuai o se mani lele a tilato le a. O se mani fe ai i le pogo. O le mana tōtū ma le nei aso me tusina tawaso o le whakasā. Fatu mawina le fatu otua i talatu leoti. Fatu mawina le fatu otua i talatu leoti. Resepa. Keeping faith beyond death. Rizpah. Keeping faith beyond death. Rizpah. Ada mana tautua tu faita waso o le whakasā o le neiva yaso. Ali matumaitai totoa na atia. Hidden heroes and heroines. O le nei aso e peona iai le manatu o le peona whatawaina i le tusi whaitau aso. Whatu mawina le whatu tua i talatu leoti. O se whamatana mawhengo fia lava o le whatu tua. O le whalango le leo o whamoimo iai. O le mauti noa leo me le vaaia. E o whamawina le pero sutasi o le whaimoa. O le whatu otua, o le talitonu i se me le vaaia. Pe o le ieli tusi sa o tātou whaitawina, ma whau e nei asu. O tangata ki pe ona, e leo nisi o le tuainga tangata Israel, le nuwhiwhidi o le tua. O i leo i lātou i whanau ma Israel. Pei fōi tātou whaitawina ni tai au. Au nisi o leo totoe o sa amori. O lātou sa nafuia mo ua kanana. O na o atu le iai i whanau ma Israel. Sa aga le anga saulo tangata ia, tangata ki piono. Ai mo tulai mai tā vita e me matupo Israel. Sa ia manaolo, toi whaare leile sa wangarea. E roa tūlai mai ki tuku. Sa ia tamwhai e sa ili se awana. E toi whaasao ai mere sa si. O le vainga tusi sa whaitawina. O lo iei vainga sa o tātou whapenao na whaitau iei neasu. O manatu tupu o tāwita, o le ase me ma whai ona ia whai a mutangata ki piona. Le iei no le fasili, o le ase me ma whai no whai a motu. O le tangata, o le tari ala e tōria. I le eisi auro ko sa aruio me whai ona tari ai. Le lato mana ina ia whare anga ina, e me sa whai e saulo mo lato. Le tau whai o saulo ina ia tafi e se lato me nau le esi. Au le lato manatu sa ie, au mai nisi o whanau o saulo. Le la ia i sepa, i lana whanau tō ruan whanau mai a saulo tuku Israel. Le na ia whainga sau tātou whaitau ina. E ni e tu mai whanau ia saulo whatasi ai manu tō fitu. A toa ili tō fitu ia i la tō le a tuanga numera le tua. I ni ia whai ai sa wanga lea mo i la tō. E tō rua whanau o tinau i sepa. A remoni whatasi ma mefu o seta. O tama ia tō lima whanau o me kala le a fine o saulo. Le nā toile tō fitu lea. O le lato mau e au mai, ina whai e le lato whaitaria. A o le whatinonga risepa e pona vema matua le nei aso. O ia o se toa, e tu sama lana whatinonga, ono lana whatua. Whai mai ua watu ni ia talatala. O li ia talatala i loa e le whanau no le tamata. O whawhona i lumat papa.
ma whaatale i ngā i le meo tuku. Mai le aso mua se lema si o lama i na toi timu mai. E na whaatino ai ni whaatino ngana nei tina o le toa e peo na whaitauina nei aso. O le tali ata avita i le lato mana omo. Ono al whaatino tua le nei tina o le toa o i lato omo. E nā vese mai e tino mani o tangata ia. Tanu ria i whaatasi na saulo ma tō fitu lea. I tō tonu o tō mawasa. O te whaatinonga wa i loa ea rofo moni o tāwita. E ono sa wā ina tangata ia. Lea wana whaia i whaatinonga le lei lea. E ona i. E paia e le lei au fia. O tātou uma o toa o le nei whamoe. O le tātou taun whai e tawhi e sea sa wāma o tina amata mai tāki, mawhana o tātou umoto. Fōri mo le toa le o tātou hawai mai aso nei. Tātou te whārongo longo, tātou te mawha o whauna lutu. E tu sa e mani whamoe o iai nei aso. O peise whaamai o lo pepesi, e le ngato sa moa le lalo laki. Le sa wanga o lo whea ngai mo tina amata mai tāki i whāna. Pei fōe na mātu tala noina ma nisi o ta māle netaia. Pei o se mea ua māsani e tātou. Ala tātou o mai tātou ngā koe whātasi. Tātou tutu whātasi pe ona iei nisi o tātou whailoia. O le amatanga lea o le tātou tawhi e sea o le nei whāmaki ma tātou uma. O tātou o tō. Pe ona iei whiau o le tara lei. Ia tō nā tia o tō i lo atu. Hidden heroes and heroes. Au le tō ne mana o nia tātou. O le tō a whaadi. O le tō a mātina tila. A whai o eise sa wāma o eise la fia mo tātou ilo. Whāleo ina. If you have something that you can see that's not right, speak up and speak out. Fōlinga e o le toa e peo ngā uina i tara lei o tātou nei asu. Me e tātou tamu whai ina ia tawhi e sea nei mea o tātou. E le ma whai e se tō tasi. E le ma whai e se tō rua. Ai ma whai e le tō te. Pei fōina iei ni asu o le tātou whamoinu. O le tātou au whanga potu whape nei. Tātou te mawhau whau loto i sa wanga ro whea ngai o le tō tero tanatu. Tātou te mo whai ona whai se nā ruema. Tawhi e sēne nei sa wanga me tātou. I le tātou ngā rua whātas. Today's message from the second book of Samuel is about hidden heroes and hidden heroes. It's about a mother called Rizpah. Now she's from the type of people, the Gibeonites from the old Israel. They're the remnants of Ammonites. And they were the ones that occupied the land of Canaan before the Israelites had occupied it. King Saul was very cruel to them. And he tried to annihilate them. He tried to get rid of them. So when King David became king of Israel, he wanted to rectify this wrong. There was a famine in the land for 3 years. And King David said to some of the remnants of Gibeonites, "What can I do for you in order to rectify what has happened?" They said to him, "Give me 7 people, 7 sons of Saul, so that we can do how we please." And 2 of them are the sons of Rizpah that we read about this morning. Rizpah is a hero. Her faith did not end with the death of her sons. But she performed an act of sorrow for a lot of people. A sackcloth she put on the rock and she sat there until the famine transpired. So let us all be heroes and heroines for this cause. Not one person. We can't rectify violence against women and girls and children. We can't do it alone. And as we sit around this room and we see some of these displays around us, and this one particularly that says we must stand together. This is important, and I think not one person can do it.
Not two people can do it. But all of us collectively, we can get rid of the social evil that is ridden our world. It's not a Samoan problem, it's not a Pacific problem, it's a global problem. So when we all stand together as one, and proof of that is we're all here today, we can do something about the violence against girls and women. O Yesu ke riso tātou li whāora. Na ia whio mai se a wana maulano, e ni e tātou maua e sao tonga le ana i rono soifua atua. O Yesu o le alofa, o le lofa tu noa le atu, e tauana mai e manu ria mo tagatu. O Yesu fo, ma whai e o tātou tawhia siesa wanga te o tātou kotokotoe. O Yesu le maniu, o toi tūman mā loma ni oti. Ni e tātou maua ni ola e whāwhana. E whamanu e te lea tua e whamanu nei asu. E whamanu moe o tātou kotokotoe. E anga leile toi ngā nuega uma tātou uma pale lamlami. E tawhia sere sa wai o te nama kwaitai. Whape whana. Tu mau ia te ielo lavi e maso uma e o whāwhana. Amen. Tātou pese le atu e pese se laua rusfuru, e le lei mea uma, tātou pese e le atu.
Le atua o la ufio la wale lo fafua ma le lo famututi. Pe ona mātou pe pese le ni tae ao le lilie. Le leimi o malawa I te whaia le atua. Au mātou tangata, mātou te whaaleanga ina lo fofuanga ma le leo la ufi. Whaftai te lea tua mwhai ona poto I mātou umanei. Te māma tina mātutua. Reo whainga koe ia le atua. Nisi o mātou whanau tupulanga tana honu. Tā ngā ruenga ese whapena tō uma o lo whafuina nei whapuena. Whaftai ro rofa ma lo wāne lei a te mātou lei. O lo tūpau pēro mana ma lo sisilese mo mātou. Whaftai o lo manuia sā hoa. Yo ni taitai whale atu nuu, whan mālo. Taitai whale kāresia. Taitai tono nuu mā inga lei. Whaftai lo manuia mātou whānau. Whaftai o lo whatele a te mātou. Whaftai mo lau tuspa ia. Yo mātou whaita wina sina māenga nitaia. Mātou te mawhau whau loto I lona whasinonga mo I mātou. Whaftai mo ngā longa mana lo ngā pa ia. Tisiri o na mātou whaftai le atua. Ono Yesu Kiriso na mātou li whau. Tongi ola ria saunia mo I mātou e alono na whio mai. Ma liu toi tūman māro na liuti. Mātou te mawai le ola I whawaka. Tu mau lau whio le atua le inga ma whamanu ne maso uma se o whawaka. Whamanuia le atua le mātou whamoe moe le nei taia. Ine iau māmo I mātou uma o ta māmo tina. O le autu kulanga ese rau whaina ruenga I pa ia le atua. O I mātou uma o potu. Iau ngāre nei whatasinga mo le whamoe moe le. Whamanuia ia Samoa. Iau le taitai. E maunga te tere si o po lawa I maunga iti. Tau sia pe mātou I lau whaleli. Whamanuia ia mātou whanau. Ule luma nahi lea mo Samoa mai mātou ai. Tau sia pe lātou I lau whaleli. Taro mo le nei whawhita oli utu lai mai. E le ngata o Samoa Pasifika ma le laulangi ato. E fsosoa I mai a te mātou. Mātou ngā luenga o lo whatinoina mo le tafi e seo le nei whawhitau. Whamanaina na uwhio le tu. Ma I whapena ao na e fsosoa ni maure file mui lato umo lo sawai. E o iei lo whamano wangari. Whamanuie laulangi tero whawhitau ni se ese o lo tulai mai. Iana leila uwhio o sosoa ni a te mātou. O le nei aso le rie man ni whamoinu. Tātou malau whio I nei iwa I man manuia. Whafo I rewi inga man whamanu I lau. Mātou sema sana le atua o tele nau wā. Se alo whamwhabanga rui nei mātou toto pa ia o Yesu Kiriso. Lo mātou ali, ma lo mātou wha. Nisi iau mātou tatalo. Whatasi ma tatalo iau mātou lava rotu. Whai e pe lawa iai o lava whina ngalo le atua. Ai leo se mātou whatau ana. Ono Yesu ala tua I mātou tatalo. Mātou te whia tatalo whatasi, le tatalo nai o mai mo I mātou. Lo mātou te maa o le nai. Manuia ma fili mu la fio le tua mātou te maa. E lo sisi le su Yesu Kiriso mātou te whao. O le mastanga whai pē mo la lava fio ngāmba ia. Tu mau ia mātou lunga. O lunga lau whawhawa mo la whanesi o le whawavau ana. Amen.
ia a fai o pa yatu i lo loto ma lo nganga le fi awa le tala le lei tupu foi lo nganga fi le li le tua se fai lo men bat e talitonu ua longo i longo ai lau tau whaafonga ma le tātou whaalongo le fi awa le tala le lei le tai au e ona wholaina i ia le tua le sunga i whaifi au fo maa. Sunga fo i whaifi au whai aonga ni polisi ka whaifi au ngā rua. Ia lau sunga i whaifi au whaftai tele o whawanoa lawa o taini o no tala ula atu o nei kumiti mo so i fwoi o le UN mo le teita ino le sao ninga ni le tai au whaftai. Whaftai mo le o fola le tono fwoi o whafonga le atua i talitalonga o sole nei tai au. Ya, ele se manuia o le komiti nei na o le atua lava le outou finga ma le valauina ma tou te talo fo tou whaauifo na whaamanianga i lau sunga ia whaau penga i nai mea mo na te au ma le ngā luenga tu te valauina whaamania tere le atua ma tou whangaru luatu o na so pasese whataua ua au e le komiti ma lau vatas le atu se fo le tali whaalaru nei tai au. Ua awa o marisi au le tai au mo tātou mai se lava tina o le tina tō o le tusu pa ia o whainu whao le tanga whanau ma le ai a o le lui le lui pe tātou tina o le toa o le tamau o le toa whato a whawhau nei ia a ua awa ma ai tala tuho le atunu o ia ua i toa na whaia tō whinga na whanua o le tina o le wai le tina na ua ia lea mutuk te whaiwhanga. Tala māsena, rona winga, e le aia ma se mea na ta ua ise ta mai a mitama. O toha o ta maa, o toha whato a whawhau nei, ma ua whia urua ia, ma sori pala i tātou tina, a whiau leo mai, tu rai mai, o oia le toha. Wha sao sao mea le sao sao i e whai ta maa, e tupu ai sao wanga. O le a whanga soro por kalami ni asu, tu sa maa na masani, o io le ona fa longo il presidency ma presidency si le la sumai si mai asema te telefono committee mo fa o vino il programma to vai se fi bat ya la stai mo le no na tu lewa o me mta sa walta to mata kuyo mata to tasili ya o lewa no to so fuman malo is risa uto e fatalofa to ile ba ia man malo tato a fala ko tonga u foi tato mafuta lenta yao malo le so fo mawa malo lange ma ya fia fo e ba ya tu yo luna la o ino masina ya to so fo mawa ya fa per malo si lenta yao greetings and thanks for love to all our invited guests who are able to join us this morning. Thank you for making time available to be with us here today, and we thank you for acknowledging and being with us. It has made this event a memorable one for us. So thank you so much. I know some of you have traveled this morning from Fiji, so please thank you so much for being here just to be with us for this second day of our symposium, knowledge exchange symposium this morning. Yeah, emphasis nana lewa failo mai. O maua ya tato ula fala ana ta eli pesua eli pala. O lo maua itu al tato fale nei i se tau mo fie lava na tolu sfuta la. So amana biasa ula fala ya etele tau ai maketi ya olewa. O manta to fata una fala neta to motene ia ai manatu ia pelo to fiel tato pokalame la sona ia o lele la to fa wa volta to fa boy ia o te e o fa ilo to tato pokalame e mo su no tato pokalame nei ia la fa ilo to la volte e fa tino ia o lei tu la te va a to mala na fa lo ile le suma ia ta fa tino tu mapu
ia fio mai o le ala whaatinoina le sia tātou whaasoa, ia la mona, ia ma le si lea mta o polo tau lunga nei ia tātou tau mwhainga ia tinei lava ia nei sa waina ia o wa fia i fo ia si ganga lea ia me mea ni mole tuale whaaloalo na uwhionga pa wha ia mole vanga o lo whapeona a fia le tātou session tela whaatino tinei ia fio mai. Whawhenua ia tu le pareifua mai whanau nei o tuku mai e tamari i kai nā unga i a o sawao tamaitai i a mesu ni rama roa o tātou mawhitala nei nā lora soifua maua nā lora na kumha. Good morning and welcome to day 2 of our deliberation, and we will continue from where we left off yesterday. So today the purpose of our session is where we are going to highlight how persons with disabilities, as one of the targeted communities under the spotlight and as a member of the NRG, how have they been engaged with spotlight. Ia o le whaamoemoe o tātou whorisanganei, ia o le tātalaina lea, ia o awala fo i Porkalami o whaasua inga, ia o whaatinonga sa whaabeon whaatino i le waenga mo i rātou ia whianga tū mau tū ua i rāro i tātou Porkalami, e mo le sirafia ia o lo awai o se teta waenga lea, ia o na o aono o I am proudly sponsored by the disability community as a member of the NRG, ia. And I'm also joined by my colleague Surya Andren Tapala, who will introduce herself. Ia mauia fo ia o le a tuina ia ia manua ia na te whaia fo sangan matu community. Ia Surya, the floor is yours. Salo farawa. Sorry, ngai fima moe me kako. Salo farawa ba ia na mamaru nei tayau. Malon soifua malon lagi mama, yo telo so pa ia maso mama lo le ale o yes pa masalama. Una mu alaban bawa neta yao, al telo la so se fora sama neta yao te rere umi foi anta to pa ola fora sama e uma mana ya na. Ia o no we know pe no fai lo ate so fa ya matafa. Wa o Surya Tapala yo se sabe fare asiu yo o se suyo le komisi fa foi no le alofa yo ele na se foi dia o le sui president na se komisi atina na se prasa e ya fiama suma fia la beneta ya tuna se for sama buku e wino foi po kalande mo fai no fai le spotlight ko ma so ya fiama suma. Ia, lawa pale mai ele umi lawa ska ko mea e uma. Ole a spotlight. Sa a masafaba ina lua fedwa sifulu. Ma sai lawa le ale sa mawa lo manno for maso ila to e afia masuma. It's on ne po kalame. Ma pela so mensa mayolo e ele manso suide o masafa son ole committee le ole National Reference Group ale spotlight yo ia dia lo fai mo maso leo so mo dia foi vai ta wa ia ole sai mi lavanna sa maso a masa lo na maso a vai ko karami fati do spotlight e peona ia siva o pese malisa fata no a masa a vai inisio maso sui a vai ele ngata ia imato e ia fiama tuma o se ia ila tofu e monua
sa whapeona whai e sena tō sau. I le whai ale o siwa moi mātou. Ia, o le siwa e mata ua sa whapeona mātou ngalue ma le spotlight. Ia, o le whai ale o le mātou sa sasuani ma e ngale whatupeina le tēliu lauli ni uino le mātou whaabaya rota i ala e whatino i mātou ngaluenga. Me le luafe mātou luafe ma le fitu. Ia, o le siwa e mata ua. O se tasine i o maenga o pato ama whae ona whaala wiloa ma wiloa wa awai ato toe na toe iai ia le awhianga o whaalongo pe longo lua. I tonu o whai ngā siwa ia, mai le taimi lava lea. Ia o whai lava spotlight ma o le Pokalame. Ona manatua pe le vaenga le sa Pokalame whaatino le spotlight. Mai mamoli atu ai fue whakatai rea vaenga tā ua. O le si Pokalame tā ua sa maso awa i ai fue ma le spotlight. O so si Pokalame whaatino la vaenga lea. Ia e awai e lawa o mato sui. E le ngata lao e awai. O le whai o mato leo e ala lea e le tamu whai loa e mato pā amolo o mato manue whaatas. Ia awala ni whai e ona whaawhia i lato e ia se amatu maua soas patata noanga. Ia, ma whai e foi ona tinei ai ni so pawa e loto. I le whaawhia ina lea i lato e ia se amatu maui Pokalame e se te e atua e sauama. Mai o se tasine o Pokalame tā ua mo i mātou. Ua ma whai e ona i loa e te o tele la tunu. Ia ni awala ni whai e ona so tai mai mātou ese. Ile awala tani tuai pe te e tuai sauama. O le siwa e mata ua la moro mato sa mato maru e foi ma spotlight. O le whaia lea o se access audit po se vaenga lea e lo ai o lo access ma whai mo whiona u ia no fuanga o lo ia lato ofisa i tua mai mato. Ia sa mato mai e lato e a sa mato maura tino. Ia ma whapea whiona ma aia ni whale ma whamatiloa lo ma whaiona whaamaina ma uia e lato e whaamaina ia nufua whatabalbale. Ia o lea la o uma le Pokalame spotlight. Ia a o lo o ia i pia ma ainga ma maluenga ese sa whatinoina. E au fia i lava i lato e ia whiamatu mauru seufua. Sia masipati sere mo lea ma ainga tāua. Ia, maon whai, uma nā la whasama i netai au, bēn whai atu e pū lava toe anua whasama i netai au, ma whaala la, whaftai tere mana manoa. Whaftai na sumasui mo le tata whasama, ia e whaamaru atu e ia sisuinga na iti lava o tau ni o le tasi whaamoe moe o le matua whasama. Ia o le beo ni sila fia. O le tene na mau haruenga e whaatino i tata e ia sen tu mau pefo i o isi whaala tonga oti. O lona whaamoe moe ia solo ia pāna i rotu. Ma ia no whai o na whaamarosi na whaamatu fiso ta inga peo na whaafonga mai ai. Ia o nisi rawana o mai o na sa whaapeo na matonga ni ai. Ua mawhai e a matonga ruenga na whaamau koko na whaala wiloa i o na onga o tangata i siasi au na o na awai tau au whianga i te e atu ai sa wanga pe o na wainga na manoa. E o na mai wainga i a whianga o mawhanga. Sa mana ina fo i tala wanga ni a spotlight. O whainga whaawai o matu na whono sa o matu au mai ai. I ai mai si o monu pa wola ni na o suinga o ni or promoting on accessibility or the UN premises. So, stepping in as a replacement for our other speaker, ole tele o vaino, o solo ia o papa ilotu. Ai, o ina fo inema sa ni tato ala nanga, tato CSO. We need a space. So one of the challenges in mato lawai na ruenga o le tama whai ia fo i le ngata ina maua le manua e tama whai fo i a kianto kōri ia manua la maua a wā te rina wa tātou i tātou te mana o ia manua ia ai a au mai ia manua ia ai le whaonga ina te tau
So, ole vaenga matu folasanga sa tau whairoa atu. Ina o whaira matu mawane manua e mesi na papa e ngai elu manua e awa e nei po kalame spotlight. Sa na whaira e ona lui ina se tasi tupulanga talago. Ia ina tita lepe ina pawa e roto le awa e atu ai vaenga ie tia tato e awa e ai peo tawanga misa moa e peo sa tō maulina e sa awa e le sunga ia miracle o le matou sui e runga moa o le whaamoe moe o rona awa e ma le whaamoe moe o lana performance sa tau le whaitai aure ni ia o le talepe ina o pawa e roto o Kristus lima o pawa e roto o le whaasinusinu mia pe e se ane a reo na ara o pawa e roto o le whaimai e le mana mana o tala noanga ma so ta inga. So she was able to use whatever opportunity she had to ensure that the voices of the deaf community is getting to greater heights. She understood that only God is the limit, so she worked extremely hard. But it is only unfortunate that she is not here. But I guess the key message for us and the key message for all the CSOs, when we ask for our space, we are also accountable to ensure that we are using that space to the best of our ability. And I guess that's the key message from us, and that concludes our presentation this morning. So, as both a facilitator and I don't know what I should call myself when I come in and join the presentation, I will now give the floor for questions. So the same rule from yesterday, it's either wamana lama mea uma, ia po walavala na utinga to the former. Not that it's silly. Yeah, Sanoya. I say thank you for you and your support. Tafa, I am Tusta I'm talking this time. Thank you much for all things you speak. Yeah, or Saupamatalam. Emomoni laban over mana faftaiteli. Lama olotangata. Whatever tato papa amama matoa hioma. I otamatu ayoma utinoa laban de pokalame olotato yaibia. Jai umam tato fa amarusia sawaina. Ona ono fare mara uloa. Ile tele onisio fio amapefo matomu. They are lomonoa. They are yangan ma ai. They tulang fa pena. Ona pena o tato mabai se ime o tato ai o tato le amana ia. Ai ole au ngame pokalame le tato te yai. Se tau mawhai e tinea sawa aina. Ona ele tapepo ona o sawa ana. Ele tasi sawa aina. Tena o sawa aina. Toi ma sawa aina na le e nei. O tato tustu sinima. Ie na o mapito pa pea. A o lea la e te tau o matua ia o mame pokalame ia i mato ai maise la o mato tina. Tasi a sawa aina e sawa aina i mato tina ne to ina. E whaaloa tuno wa o mota to inga taino na malos. Wale yanga whaaloa o taine na ipawane wa ya lo matua na ifaya lo futino to ina tono whale whahide ua tua. Ya e te uno matua ya mame atoa. Ama aya tupoi wale yanga ne wa aya stoi na tu langa na. Ai esere taua. Ole matue taua la o tela mona. O leo le aoma to ko ni mo tele sarafai. E toi whanga losi mai tato tūlea na mato o ai ko matangata I pare tō me o noa o mu pili o le ata mwhai tusta ai ta mwhai o mai a mai sa pota tato na alania ai ta mwhai po tato le nue a tene me I tupe ame le ta mwhai pa pasese me le karata le misaba ira alo whano o tene o na mea whana tene ma le ko kame tato te le ias Okay, ona manunga tatu tenge ratu le manua mo tatu visisi
tas. Besok. Ya, fakta mulai. le finangalo le tina ya ta ai ole wa cho sawa ina la ba yo ina mana mana chi de cha ya no dua ni ba ai no chi au mai ya si ya su le sawa ino o la mona I upuma tsana la fu na yo le cha manualo chi so ata cho sina le tama cha manualo chi ile cha ni cho no mula yelona chino cho fo yelona la ile ai ape o upuma tsana etelafu olona uma yolo pe chumu pe mafana kana pe chichono lilo cho tsamata so yeye ko fi fa para mala polisi of yele tsina ina ta ile chemi nei ka nei na fa ma lo mo la cho yeye ape ko chuma on sai fo ile cho fa ma ina le bini mu chawaso mai sida ba polo chacho fa ai moi ngai la cho ne o la cho lo fa mai na fo ka cha ba la cho lo fa mai na pe avia o le sida la cho lo mundo para cho fa pe na ai lo cho fa mai na ono o le wala na o cha o ai ngai ono le la ma cha cho ba o le cha fi no sa ba ale cha no cha cho chu la cha cho chu pa cha Chato cho fai lo chato le ye chan ole bi sa kam chana e pa cha ya lu mana chato na ben ana chato cha mo fi ma chua cha mo fi na ma fai ona o chato na uma cho gi fale uma lo ai ana chato an due fai ana chana le no mai lo chana le chama ba ye no fai na fai chino chato ana fai ni chino chacho wo kuma ni chacho na me mo sei ko mai mo bien kalau saya ala ia mengawa cukup mengalu ia mau jalan menuju ia oleh ni nama Pak Sofala ingat satu je ia mau malamnya ini Pak Biar Fausia lo masih asus kalau namanya itu satu malam ia sawari jadi tak jadi masih kuat ia Tina luar mainan fisi, mafai na wana chukua tugelia wanuana na jasitasi ya kama wana kama mwone ya faftai ya mama kamenwa ya Cassandra te omele address Samoa faftai ya mama fosa mati fili mati mfala mtutanga ya ngumu wana o fisi ai tukina tukisili ya fasi watu sili fakutangani fo selo itawo ko e mato menga o mato se fala tutu mauti ya o falaia o kalame fala muloa ya se ko ya ona na itua yu tua ma fo ana tua ai ko se ole itawo ya ole tama fala o mato fala tutu mai a mai ia tanata o ya ya afia to ma so fo e mato participate ele matou pouco lá me ia aí o faneto ia esse o mafio ia e fai mai e tanata fapina to matou no ia e matou tele lo ape sao na tala ia ai o ia ia mai statistics so e fai ona matou fa mamia ia le tala na pe le tanata ia fina o lo ofisi pe esse Toma. Isso te mata masu no ia manipa tai o komite tina ia vai pe ola toia le uia tumaia pato au nanga ia pe esse sosoani momento fala toma vai te vai foi lá pe mato na me ngai tampo na titi vai fale le ia e tu nanga ia ai
tai o tatu a whioanga, e mawhai ona au mai tangata ia wai, e ere tatu nunga, o e iai tangata ia ia whia matua mau soifua, o le matua ia leo le lato participation. In fact, tangata ia e mawhai ona au mai le matua pukalame i si pukalame mai atu. O le matua i se lau pasene, e pe siri atu ia lato contribution, e mawhai ona faisela to sao i matua pukalame. Nei lo tangata, ele ai a fia matua mau soifua. Ia, pe o le siri na atu atu le lo lau ma le whaatai. Jadi, kalau mana le taimi o le awha i nga tua le tai. Wow, whewhisina le wata tu whaapaanga o le, the best help we can offer is for any farm and for even your food trucks to go with us, work with us. O le mana le tai, wale na o le whianga whaamamai, o le komiti o tato mai o. E mai, ele mawhai ona whaatino se ngā reo, e a whaate le tato te rena lue whaatas. Le anga a tato wofo e mo e ia i lea fo. Le tato so o tanga i sui o maa lo, ma sui tamaita. Ai o mātou fo i o lalo o whaatiko ina i a o ngā i sui tamaita i ma sui o ni maa lo. Le anga e a fo, e ma ale sui langa even explaining disability inclusive language. E maani no na whaatinoha, e whilau na tōsina mai hoa mai e tai au. Ia au lea ngana nei tā aua, ia le matou awai, le matou tatou ua whaatasi. Ina ia mawhai ai o nā matou whaasua, ia mawhaasua fo i utu, ina ia au si ai, tasi e tatou, le tatou maa e tōni, ai tere a makai mawai, e te iloana o kauna o le tani, e mawhai ona o abatua. Ia, o te loa wa mai ana folisana ai se manana sa le tata mari ia wa te ko mai a lo ko ko na mai ta ia ko le no fa so ia e mo teni le na te fo ia tu tata mari mo le MC Beno, mole fosanga mata mo fie, ia mole tato o fia, longo mai e ipiti aku pai o kaina tato o wala i lalo le fonga wharetasi, mole e tato kili pasukalaki, le tau fia mai to, ia au le poloka le tato, e mole pe whaina, e susu o te whaame ilau ta amale malanga whalualo, ia la whanga solo pelo tato pokalame, e o leo tato o mai isi tato pano e mala awa tungana whaluano suma ia lutu whamon mole whasau e whaina e fio mai e whanga solo tato isi tato pano leo sua e mala whaluano Testing. Yeah, this is our second session for today for bowling. And I'm going to Mr. Apollo Lance Polo for bowling. Good morning, everyone. This is our panel for the media, sector. So I'm be able to share a little bit about advocacy work and pushing power of women, especially in the area of media for women.
Se fu maniera tātou maftanga, tārofa. Alo ngau a pulu lan se rota polu. O te whainga mai le talamo media. Mangara la fasa lama le tustala. Le tuli mai au le mātou whala tātou sau le tātou mātou. Mano reisi si a noa. Tāu sia i e tawila tala na whaitu. Nei male wingo le tātou whautanga. Ai ole whautanga tuli mai a tātou tātou atu le whainga pāanga i wā o whasalau ma lau tustala. Sosoani le tau kulalo tau koina. O le sawaina o tima ma tamartai o whanau. Ia tau whai e whamali e ina ma ia esi swinga. I le tau whainga lo tau whai le i le mela lo tau o le. Ia gausia le malo fatas. Ia peo se ringa nātou whaitu mitai au. O le tulanga o le media i tono Samoa Pere si fia tātou tū i lau whaitau e fitu i tātou TV, fitu ala ata o e me. O TV tasi, TV 2, TV 3, TV 4, TV 5. O le TV al malo le Channel 9, o le TV ale NUS, le Investate. O ala ata o mai o a melfe au. Ta ofisa waina tina ta ofisa waina. Sui lea mea i tātou tau whai le efsosani. I le tulanga hoi pena iai i a le whananga o tumapu. I le tāu nei o tātou le iai mana o whakito le tino mana whawhau. Wala ata ma la leo i le tio e whina salpe skuru o le tio o tono tātou atu. O le newspaper, o le tulanga lo iai nei o social platforms, le o whainui o Facebook, o no whautangata i whainei whasalona. Te leo isi mea le moi e whaia whasalona e tantonu isi tangata. Ia mataitai sei ngai mai whi au tonu. O mea umai alo awhi ai whi au o tātou le information o lo tui nātu. O lo o awhai nai le whinangalo ma le sila fia o tātou atu. E whainga paangala le maa o le media ma lau whasalau ma le tau whainga le peo iei le Samoa Victim Support. O lo tulai mai i se tūlanga o lo mawhanwhanga. Ai au peo na tātou sila fia ma o se tūlanga fo i roto tau whai e tau mātua i mitai au. Pe mata o le tele o nei ala ata, tele TV, tele ala leo, tele au wana lo whasalau ai. Pe mata o wāwha i nai. Le whi au, le message o lo tui nātu. E mata wāwhai nai. A wā le tēla ni whasalau o tātou whaia. Le avo whai tātou whona nei poto. Mali mū mo tātou whatasia nei aso i lua. Tēle le tupe alo mai malo o whatasia lo whatupe i whamai moe nei. Tu ua o tātou ainga mo tātou maruenga li suma li whawhengai. Whaia lotu tai ane. Ai o whisiri, o fia tau sama o whaatino o mol kalami nei. O le tani lai sa, o lai anu ai umal sa wai o tina tamata. O lai anu ai. E anau tau ai fitu ala ata, TV stations, ki atu asau, ta awhi sa wai, ta awhi sa wai, ta awhi sa wai. Sau wai lea ua awe whamsinonga o tui whanui pui. Ona o sawaina lana ia la whana tino. Ele o anu lau. O lau la whaso i tai au ne. Pe mata o lea o le taimi. O te tau ai na tātou tino whare le. Assess the impact ma le au ngā o le saka. O au ngā le whi au na o tātou o tua. E tu son tāu kula le sawaina. O tina, tamaitai, ma tātou whanau tomo ai. E mātou tātou whai atu ni malo o whatas. Ia mai masa stupe, so soani le mele tau sanga le lasa. Ina e ese assessment o le tūlanga le o le impact
o le message o lo batu, o le impact o le media, i le matau pula lo tātou tala noi ngā nei. O na leo lo si le fia fo su e mai. O le sawa ina e tule mai tono a ina, e fo le si mafuanga. O le matiba, ma le le tamu poverty, e ma le si mele tau le acute poverty, ma tua matiba, mafuanga i tau tātou tilo iai, ina ia watu le whirau le whaamai le media, e tu nātou whirau le tua. A lao o sa, o lo tātou i loa le le whawhita au le tatauna address, ma watu iai whaamai le media, watu e whirau le amor le sinofia le tātou tua. Ina ia Yesu suima, nei loa le mea lea, a mele tupe malau whata si whai tātou maa whatanga, nei tau sa kou maa, ia, whai li bot, whoringa mai e, you tick all the boxes. E fia whasalau na Abel TV, se lau tōsu fitu whasalau na Abel TV, o ni tāu kuleta tāloi. E fia spots na Abel le tio e se lau tōsu kali. E fia whasalau na whai in a newspaper, o banners, e whapea, na whai, o whasalau mōma mei, o lomi mi tiaf, nena tufa te mata. O le lipoti le abi malo whatas. E no vole to sama le whapea, tauta mesis ko pe toi whai mele to sama. Un tātou whaiale o me ale tas, tau sa mauma, tau sa mauma. Ai o le whesili ma le tali, o anu i lalo, o fufo le whawhita, o iai sa suina. Nātou tisi le fia, lai anu ai lua. Lua wasta lua ina whata amino ai, mele o le suru o le file lua. A mātou ia pia ta amino ato i polo o sa vai. Whasara lau atoa tātou, e mai mo atu i whilo ai o manu, o ele a fiafi, whai mele o konsepti, mo ele whai e tala, e au mai e whirau le se tāu whia le na sa wai o tina to maita. Le vau tātou toi o mai, nei mai aso hua aso, tala noa alu tāu botas. O le lui tāu mo tātou vava ai pe mato i si swinga pelea. O le fisota i o male media lo talu noa tua iau li, o le a whai pasalo. Pombat, aso, sao wa e sunan i lo information. Ta ofu sawai, ta ofu sawai, ta ofu sawai. A fisina. O le si swinga. Ile i lo wadu yalo na ya tile nangu. E o taimi hoi lele mai e mele o le ule le soifu. O le taimi na fasal la ule ule le soifu. O le anu lalo au atini nangu. E o mea e a atini fasal lau. E o fifi e te mata i whai mele. Fesina tau tātou tilo e mo mia ai. E vava lua le whai o mafutanga whapene. Ma se real serious assessment o le impact, o le whiau, o le messaging, o le wara, e whao mai le media. Se whatai tani ngai sisi vai ngai le sotai ma le media o turanga le papea o le. Nā tina e lau telo tātou, o social development. Ava pe 5 miliona le whao mai le Samoa Water Authority, tau sa mauma, e a tina e suabai, sau talo tupe, 5 miliona le sahani. Fatina ino le atina na suabai tau sama le tau sama. Ale sa tātou mai mō sila, tātou au whia. Pea tau sama nei pola mtanga o whai mo tau sama le tēne. Ana le tu watu i tangata, i le nuu leo ai fiti, le tu watu ai o vai mea, o vai puna ma le ai ni we. Ana le tu watu ai tangata i e tak vai mea la mana o. E le i loa o le matua wha le tonu wan sua vai. Nese si le o whatautani pe fast food ai le whatautani vai. I to tonu i le o atu tonu le tau kama o pi. Vai i wha le tonu le. Pe i o whatasi le whataita inga nama le tūranga le tala noa tuai. A mai le tala noa lau te le 5 miliona le anu i le atina al suava. Pa pe tato stupe te le. Ai le o i te mata tonu o lai mo o bia le sosona. Whapena tōua ni tā akura tanu no atuai. I le whiau le abatu le media o sako pele ai.
O le lei, o tamia mo fia, o le mea latu angu ai uma I, ai le o maua tonu tangata, e ta tau o na o e whi au ina ia maua sima. E o lima na o tanu atu e tanu atu e. Sama la whamata isi tala mo netei, tala sama po isi fsi, tala tau whaile tatai atu fsi e tu mai. Ia le tuna lea. Ia whawhitai mo lo o manoa. Whawhitai mo mo so o manoa. Ia, o lea o te tuturi loa ina ia le whaupuna le whapia. O ia I se suiga. Ia e tauna lau sirafia e whaingoa pia na o mua. O amo I sa pita, tau tuna tustala, taua pa atauma. Mai e sani longa, I mute sa lafana. O lo o lea o te loa ina ia le winga o le whaupuna lea. O ia I se suiga. O wani lalo, o wani mua. Ai e le na ngona, ia. Tēne ko iai no o mawhita o leo te sāni lalo le whaamano le tō mama o wa o sui au mahi o le tō mama. Ai o tēnā muna, e le o muta le tau nua ina, ma le whaasoa e ala I le sawa ina o tina o tamaita. Ia, e le o tā ua mai, ia le ito lea whaatama I sawa ina. E tutusa le le, nama le levo le a tātou. E a mata mai lawa le tamama, tina se le o lawa I tata whaana. Ai ele na mona, ia ele o whaititia. O no o anuaru pe I runga, le whaua e taha ua I le fitu o ala leo whasana lau. Ia e na mona lawa na o tata mata lawa ai le whai o tata na mona ina. Ai ia ia le tata luma, ma na ia whaasoa nafu. Wa ie, ia se fo le sumai le whawhia mai ngā sufitu, mana ia whaasoa e tuku waila ngona mamanatu. Ai o se tō whaua I whawhitai I le whamanatu mai pia I tātou. O ka se maha nai o nei mawhtanga I le tō tēni. Ai e na mona lawa, na ana tātou whaalukonomo, ia mō tātou whawa ai. Ia ai le mawhaiona tātou na mona ina, ai e la mona, e a fua mai lawa I tōno tātou ahaima. O te talina lau o Fesilia, pe o lai whaititia mo, o lai whaatuku te ina. Ai tāni lana tātou, le anga le mafuanga ma le afuanga. O tātou, I to tonu o tātou aina, e afua ai ona tutuku whaafitau, ma le sau aina o whanau. Ai me se le pitoria mātou whatina, ai ele la mona, ia, na ona tutu watana me tawhitafa. I mana ia le whaasolo, pe ai ai le tulanga fōnia o le whaasolo pe o le polkalami I lu taitas ina ia whapena ona lato na mona ina ai mua lana mea o te avatua I tatou waftanga nei asi. O le alofa, ma le whaamao, a tuku le alofa le lotu. E whapena ona whaititia, a whaamao whapena ona whaititia. E le se lau pasene taata. E le se lau pasene. A le tamata soifua ua ola, ua ua tuku tāmana ina, ia ona ola soifua mo le atua malana au au nana. Ia whapena le whaasoa I ola I tono a ina no, ai mese o le kalesia mlo whaala na whaatai. Alo whaatai, e le sao e tuna o le fisiri tu na atua e kati no whatai no wharu tu mai wharu nano I tatu whaafitau. Ai whaawau pēr por kalami tau, whaawau pēr tatu por kalami, ne pēr si le whio ngā runga le o whasalamau ma le autosa. O le ki o le whaamala malanga o whaafitau, I lalo tu na mai. Ina ia si le whio, ona iaino tu langa me o tauwhi. E whaawau pēr tatu ngā runga le ai o. Ai whaapālua whikina o whatasima ngā runga le whasalamau. Ia, le autu I alex, I mena so le manu. Kai a mole awa loa. Ai le awa tu se manatu. Au ke ona pai o atu ni mesa o ele ngā breka. O au, o la, tani maa ye, o le sui tamai tai mai koko ali. Patai a mon tau pe le tai au, o sawa ina o tina o lau. O lo wa manatu,
ai o na alu o matua i pau na vai te o uma ma fua ya ma fua me ko bua wa ai atu de tama wa au de anga de tina ya tansi na ida pas o desi ia ino de pia de lava se de tansi na ida ma ko de eu fa mama ina wa ai nu pa wa ta franga no sui aro fania tu ia se passa rana tele passa rana ia o fai kui o selo bena selo amena feio o pia ia ta mais salva ina na olha se foi mais o salva ina na tama ia para nada para cá ia fala mais After the Lord, after the Lord, to move the field of Saudi, Sina, Ona Emina, Lani Pacto, Ona Buena Fitava Feneno Fasuna, Awale Fatino Lantuna, I will Santa Mu, Ya Sawana, Fnam to Mutana, Tatu Fana, or Sintelia, to the ada nama falando nama papusi nama fashion nama to orang fashion apa sih yang berbeza apa dia sedang apa sih le tomang pengajian baca United Nations tuan mana itu terus semua mana itu ada terus macam tiada Anche lo scritto che non fuori e appena che va non farò un nome per effetto fai dei seminari questi massimi tu fai dei seminari tu fai tu sono a Bali e e se sono un tanto faccio massimo interno e mi si allora so the information is for fair and fatal information about me. I didn't tell you. Partner with the school, the money and someone. Tell you to go far. It happened to me. I go Palma to Rufia. Or see or see. Is of you. Fait tout le monde autour. The other people I go. Kau kedai faham tak lagi ada. Oh, finance dia mana for kenal. Dia orang jual lain. Finance itu nontak. Tentu. Yang baik. Yang pentingnya yang bangai itu terus. Efek forum tadi. Wafunan. Mau menolak ni tu dia. Kamu mulai lantang. Mantu faram. O sao tengah tentang di frontera, o sao tengah terlurik tanah atau nama foto. Awak menita tu alam ini baik awak menita perfect. Ayo waktu frontera tu, ini setengah terfaya fatu, ini setengah tersebut fatu rumah. Ini faya tak faya sahaja tu. Ini setengah terfaya fasalah. Ini dunia tengah tu. Permainan yang faya tu macam wow sampai fair sikit. Olha lá o dele faz, então o que faz o esta pessoa, lua, ou já está o hino, o mafau da matéria tem que ir, e não faz não, quando tem que filho faz a mão, o filho dele está mamãe não faz, a mão tem tudo, tem que filho, e não, eu vou todo escolher mais feio. Awan kita tetap di mana yang dia ada tahu itu kurang tu artikel orang information that waktu tengah kita nak tahu ini final patino problem kalau sih nanti terfayat baik orang orang teolai teolog ditanya man mau susah mau mau tua
whawhenai tana te suno, i tiro whawhitau, e le boi ma whawhau, ma te lusa te tasi whono i masi. Mele ui nei, so si ka ua whono tai, whono. O le tui se tasi le suno boi masi. E pe mele ui ka whetau. Ave sa information tana tai. O te loa e tāna, o apat ma whakapiki, ke whaiaku e la so i whai mai. O le hawhi ngāmea, se o whi ngāmea fō. Whai ngāi ngā kai o isu se pe whailau kūmi. O atu lau whawhawhine o mātou kuri e tāna. Fia whai se la tosos. Au tai au le so i whai whama, ia whawhine mōne. Fia whai mātosos. Au tamiti le tau lau. O le sia principal mōne. O le ofisa o le panuia. O le isi lai abena no doctor. Whawhawhi. No whaitu rea. Give me one good reason. A mai se mafu anu talwhenei. E whaino iwe atu e to Facebook. Pramane ta o lato ko. Leo naki ma whawhawhi na wale. Leo maua tukri. O lato ko na. Leo naki ma. Ia te mai whawhawhi na matu. Ia maua ki te. Ia no iwa lai. Ora são forma de manu, o nei no era ora bem manu que vai cair. A o umale foram no papel. E a magia da comum. O lembro fato uma com só se tocar filho, o fato mais. Then lá lá mela vai a lembra te o fato fine fa. Vai fato fine nei. O vai desse fato fine lá o do ya. So lá o o sao le mele tau de information. Yeah, na whakala. Give me the opportunity to ask. I just wanted to call upon Lawano, Ashley Lawano, to step on stage, our second panelist. And also I would like to encourage our youth, please don't be afraid to ask questions. And we'll also give the opportunity to a question at the back. And then you can answer both of those questions. And we'll give the opportunity to Lawano to introduce. Ja, Madeleine Silfro, Madeleine Mark, so auf jeden Fall. Ja, o Lawano jetzt mal erst die Aussage Lawano. Ja, olfação o bloqueio de pessoas para filho fazer mais samba. E não precisa filho da frente de sair, So we'll just get the question at the back, and then you can ask, answer both questions at the same time. Saya nama mula berdua, ia lebih mau fan sebenarnya untuk sedangkan main o usaha susah, o sebenarnya di BYU Hawaii Pathway, ma oleh anak fasum sih. Kalau belum mau sih bersama semua film saya, fasum social media. Mau yang webinar oficialnya, film film. Ile saimine ile sepulang sangko pega oleh au pega ma alusia faiuna ma fai le sistema titia oma ona fao sawa le sistema titia oma saimo wa ona i peseno se la na fai na in ma polisi mais polisi ye o lava sama oma post on social media. And then that's violence. Ele ngasa ina wai lava ina fuya. O ni ka wai dia le fa with the social media. Ele committing suicide pa fai if I ngasa so wa ina sisa mai suicide o fa with the na social media like I see come ki o mala ka na come fai fa ya mai si ya o so officially na fa mo la fiyo. Pero yang se fufu fai so suami ai ni mesti ceria oma fai oma so sini ya dia bai fa mo bawa se ni los ya wai mesti la fio pero oleh social media ola pema alusia fai na fia cause violence to the students como mo ya la fio
After that, I want to see the cyberbullying, the social media. So, I for the child. And I see the VA for that job. I find my full photo and to my full photo so forth. Was having down the Matuyan. Loya, Tam Finale, Malolo Family, Tatu Ministry of Technology and Information. Olo fai pea o ngale ina ia tawhia. Ia mga lua whakasi maleo leo pia sifia. Kasi rao pena whawai ni tere te utua. Mele me desi wa wa oma. Olo fai mo fia ana. So taita mai te ao le Facebook. Ia ni fitau ile fia ina i whati no i tūranga lea. O whamasena leo technology. Technology and farming lei mo me tau na au ngā mo tātou. As whawhita i tele le nau Samoa a whia ai. Pape vele tu i whawha roto whai sa ilese tu ramo se fo i ai. O le tūranga ni Samoa e tu ia. O le media e patino ala tu whasalau. Rātou tiute whasalau ina lea na tu ngā tu whaataranga. Ai o le tūranga tau o na ai toa i ai. Ia sa'o o le lei e tapena ina o le whiaulo o watu. Ina ia o whaiolo na whaafi. Address tonu wa whaafi tau o lo tūle mai. Ai o le tūranga le tūle mai peo na maua. E o le te ngawha ma whengano. E lato whia, ai pe leo whiaro whani e le ese tūranga o iai. Ai tā ua te le tūranga le. O le whaapa lua o le ngāru wenga e whai tō tene. Tātou mai tofu tātou mai tātou. Ele matou pule malu ali fai pule e lama la moina la e tau fai malo matou pei o le tau fai ngara o tatu. Ngā luenga fai ale fai fia o kālesia o whenua lo sua o tingāma tamata komiti o tau gulea. O i tūtino umai o tātou atu o te tau ngā lue whatasi. Ai ia sako le whiau o tau utu nātu. O tūranga ngā roki tau fai o tuai. Ina ia sako matou mātou i leo lo ia ile lambe po ia ke aksi to ile un feno so tanto le va tu la fa to ma ia la to organizina le tanto ta u ne bo le tau sanga sa e tau sa ne ia va vai to mo tu langle se assessment o tu lango lo ia le au nga o le fa lo fa ti no le media le so ta ila ma se sector si o tanto community ina ia tasi fa au e whawhia mai tōnu o mai whaki tā uila ro tātou whawhia mai ne. E le sira e ka mamona na mo sosan yatu o lau tāsanga nan āpu. O le mele tina no ke sa'o le tangata e abe iai te information. O ai tangata kōpua e tauna o ao ia sui o lātou mā whawhau i le whawhi tāu. O na sau ai le a kua mai maunga manuia onu. Wai tonu a tangata tauna mai tonu sifule awa. O ka mai pulang, o ka maru, ai whai whai mai tonu. Le alo ese matai ta o na maru. O lau whautua. Ie o lo whai ia ni polkara. Te whai pāta o tani whai whawai. Awa o mua ma whau matai ia. Ia sui. Amata mai pule ngari whai pule. Awa e waku ka mai. O aku le bangai. Wako aku fo la tu fa. Ma faia ia. Ai a mai lon marusi anga mai ring fai pu. Ia no so son tele lai. O la wa la fa ku. I maanga ia. I to manga ombudsman ma isi and a wa o bo me la sa wai de ka fe mai ia. Ia pule ngori fai pu. Ia o se na o sa fa ku anga. O ku anga i maanga le fa fuina de por club. Thank you. Ele fez de ação dele, quando tá. Olhe vai estar o aqui. Olhe se iluma, ele vai ser algo da lua bem. Você se lá, olhe a ele mais lá. Você faz cair a tudo, calando lá, aí ele. Aí ele fala sai, ele foi tanto por calando. É algo que ele não vê, ele se pau. Aí se a ele mais lá. Olha que coisa tá já, já você faz cair por calando. Pastai no sola tu sai fe mala mai ele oficina é tina lá no fuan ala tali la mai to e fo ya sa bo fa mai na ola mai
O le whaapaya nā sa whaanua ai. A li ma whai kule a whio angu. Sunga i whawhia ngai. O le tali nā o te abate soso anu e laula. Mai mambango le au whio le koto le so. Ma le si tali o talia. Se o tina a mafua anga o mea o maa. O tina oe o tau tala. O a ufo ia le stai. Wai le ai no se tupe le atu. Whaamisa visa lo tama. Le ai no se pingu. Whaamisa visa tama. Le ai se me ai tami. Lai kula les. O le tala sa o ana le ava. Wa maru wa tina. O aku ale ma fua I fo le stai me ma o ai. Le ai no se tupe le atu la lu ta mo le pingu. Tasi na ma fu ang. Taro fai tama. Fai a tau tua. Fai na velo. Ai sisi ata mai ma. O le tala na le ava ka fa mo le boli. Toi fo I fa mai o sa mo na o la mai ai. Ba anua ani fai pule lu. Masuma fa se la ino. E sala tangata e lelo. Malanga fa awa. Ba fa tele a mala no. Ina wa ma o tōku mai. O le whawhita o ni mea o tātou whawhia mai a fua mai te tōku a. O le tani fo ila o whawhita o ni mea. A fua mai te tōku le wā oe marau tōku. Marau whanau. Ana saure le aina. Saure pule me maru a rin whai pule. Lango lango le maru e ma whawhia au le kalesia. O nā i fufu o whawhita o ni mea. Al telo isi mele tatelo. Rai mo lo tua na fana na mai va. Pe lo me ko ina le fa. O to tonu o tatu ai na ile fu ta le ko to. Afta le fisi le mo so le mo so. Ia, afta na mo le abano. Ia o tatu o le o a vela ko kana. Ia e mai na se pa tele na mo le stana pa. O le spotlight, o le kona o atinga, ta mai ta I sa mo o lo I galo ta inga pani. Sa amata mai le ate spuna mai ipa, o ate spuna. O le amata mai le spotlight le. Sa malanga foi su o le kona o atinga spotlight le o sa mai. O au sa mai sa mai. O au sa ya o kai sa si uti sa lai. O au ko o le sui president o kona o atinga ta mai ta. Lona le tsaia nei kona nei ia ile ata mataluan wasitani yao le tapisa o le ale ke fore nei mai pakta o le sawa ai o tina tamata o tato tamata no samoa le tato pananau ma to foi tua mai bane tu lo ia nga o uma te toki o tato tamata o uma te toki mai tato tamata o o tina, o le pau tua, o tawaitai, o au mawhaapaio, o nuku mawhio anga mararafanga. O tau lea, o whiarai na osi a kua pāpini. O na au mai ai rei tama, ia o pule ia kua tatai o ai. I lo ulama la, I loa mare, me te tau na ia. E te tau na tato ko I tua rana. Tato manganu len a mo wati. Wa awaso ia, sa lei sa TV, sa lei telefon, sa lei na se me sa ase, sa lei se me sa ase. Ai na wa pa mai TV, ma pa mai telefon, televisão, ma so tu mi dale ya, ma tele sa vai na, tele sa vai. Ana fili foi na. Ele olha ya tau ya le wa ma toi ma, lo te ya sa vai. Ele olha ya tau ya plana sa la bo. Wa ole si pa le ngore ta mai titi po le tele titi. Ava ma ta I le atua po le lo le ta ma le tele ava yo na ma atua wa fa ya ro na yo ma no si la pia ma no ko. Ya na lo le pa tua tina ta na. E pena no ta no a. Wa se ta ya ta pista. Ai le ya se fo a lo na to e fo I ta to va. To e fo I la na no. Tato bangan le amo wat le amo wat tato bangan na pawa na fo o wa u ala man malintana le u ala man malintana le ya tato parte sa fo no tato pa mai na le ora pa ya na tina la pa tuang o tina o le ora ai o
le ona ai o oi lo ia le pai ma le ai o oi lo ia le ona le ai fa pe na ta to ma se tina le ma se tina lo fa le ta to fa na o ia ta to fa a ia to wa lo fa ia fa pe na ta ya mi ton ia ma na ka pa la fa sai ia fa le na fa dai do ko ma ku le fu sana ma ko fi e va me ara officini fa mo le o ise ke so di ko le ale nga na fa tu stala ma na fa sara la ise a wala e ma fa yo na reportia ia ke se sia sa wa o ale wi ma fa tala o le o ta tu sa bo e sa ko ro foi le wa pa si fo se di sa ua mo dia i tu la fono se ta so tamai no fa o di mai se ma ese aba ai le ye ko mumu wa fa me fa ma sa ben se tu ro ma la o le ye se sia bala fe ye se so so ani foi le wa le ma ro foi si fina mal o sa o ka ka le a me ye information wa o te no na do na fa tu stala ma na fa sa ra ko so o sa mo ma no rangi a to o ye foi ni ba lo to wa le te mana tu le sa ye ta to wa media ko le sa ye o ye se ala fu o foi le lo ta ti ma ye se ba ai ngai ma fa ye ona ripotia sa wa le ska ka e le a fo le ba ai mara fa sa la le o le si media o ka ma ko ale a fe fe ya a me se la ma ko nga te se so ye fa mai lo se tu lo la ma lo tu ma la fi o le fa ma ta i fa le se tu lo ya ma ana ba pela fa ma ka ele o le ngana le ai ma fu ai ma ele se no ko foi le pe ya lalo ya o le wala foi fa mare ngana tu sa le ma fu ai ma o lo ko da wala le fa yo fi no wa ala ku ko foi ko fa ma mo ma pe fa pena ya wa le si fa ina ya fa pe mo dia se ta ma bit foi le ko ina language fa mo bole o yese so ani le media ina ye ma fa yo ona fa o la pa le te alu tapisa ita to pan fa la fa tani mo le si o le tan ko po o ya ile media ko le media ya pe tu la ka le se ai ya fa sa la la ke fa mai na tu la ka le na ya sa ro ye ta o se pe ya afa mai le si mai na o fa pe o le mo li o no fa mai se a pe ma los sa pe ma le Rosaria se fa mai se ai le ta o le se pe ya se o na o le no tu ni we fo ila to fo ye ni proper media le fe la to fa sa lo we ni mo le Facebook tu na le la sa o le na ai lo le ye le ko le media ta fi ai tu e na we eu vou fazer o opinião le la to ye pour le sol fo e ya e fa uma e poi puia il est en mot mata le pour le sol fo ona o le ta tu mo le sa ye le ta so ona ma le ta o le awala na fatino ya fo le stamata to fa ile to na la ye ta ya la e poi puia ile tu na se sa no to lo we'll just give this opportunity to Lawano to do the presentation, and then we'll have 2 more questions before we finish off our session. Zeit formale Programme mit Teilhaben nur Vereine. The very first phase of the social fulfillment factor my to say for Mali to Mama and the family factor in Teilhaben. Ile sabanga leo tunatimata ya masostana saura na batsono tatu ya opoka na sala ya fa fili fatama also fa la bale fa la bo social media le ya safi la wasaba na usoswali soma zopara be una ya le fa la batsono tunatimata ya osamo vita support ya matela vonisho fala batsono fa bela matsono we fantasy it's also not as ya imato no fantasy ya ole social media ya se utandwa tani la tata mai biti utata le tuo o fantana ya ma ona bela vitalo ya bella to se fiore ta
sena. Ia o le si awala ni mātou te whamaina e whakawilo e whakatau whasawanga. O le moto suita mai to fitu. O lo po ina na mātou e ad whakawilo e lo tiki. E whakawilo e mātou suita mai. Ia lo whamea o funa no mori. Ia pei o whiatai wana whai ona mātou sasoane fo. I le tāwhine lo sawanga. I tono ai na mātou whai o telo mātou mokalame whatino. I tāngi o mātou tauwanga. I tau sanata i tasi. Ia o lo whapea o na tapisa i matalanoa i nei fo i kuma o pena te whailani. A mese na mamiti o tau whaina wale e whalawiloa. Ia mataa whisawanga. Ia e li tāna whainani. Tātou te whina whapisa i rima social media. I tūranga whapena. O lai tuku pēr. O na sāne whisiki. O la asisi a malama whai. O na tātou whaumaina. Ia o nai ati oia e ia te akatani. Ia pei o na maa wasa maa ni taia. Ia fua me tono tātou aina. O le maluenga tina. O le maluenga tama. O le maluenga whana. Maluenga whawhawhini. Ia ni whainga lua whatase tawhia. Ia sa wanga nei. Ia o ia e whana mātou ia kai. E mawhani o na taia mai. Ia mātou whana poti tōma. Ia e wina i issues mai ane whapena tuku mai numa social media. Ia i le aso, Ia ta ila fo ia e sa wanga lo whapea o tapisaina. I grona o pena te whailani. I le malolosu fo i mana mai ane. O sa wanga fo i o lo whena i whawhawhini. Ia awa i le lau te le matama maloloa lo o sa waina. O le whisa waina mātou. Ia a tuatua whanua pesa whawhasini. Ia le umatatu tāu. Ia, wafkaila wano, o le te talo atu, pe mawhai o na moana i tike fua ma mātou, mo lau tō porkalamere le savang. A puru, waftai mo le awanoa, e le māsai whona tūra. A e whaisa whainga tālo hui leo a hutu mai, e le nata i whalapo tonga tūmauti. A leo langa ia voto whai le whionga ia tuia. O le la mona hoi leo na mlau, mai maua e mwhai o whauaula o porkalame hoi le ia soi. Walolo mua. Se i fiso soani i porkalame lea. Lea ngai tō sina lo si kufonga. E tamia mo fia i tūkulanga matangata. O le lui lea koi, koi mei ese manitala noa. Ai whātū le tioi le whafonga o mai sa moa. O le si tū, ele mai tau le sau noanga lau. So whetaraina foi manitau mwhai le fonga. Fia se lau whasa lau maminia. E tani mai aere ai. O lo ulala mona whamatai tau si a inga tau si hu. Wana tonga tu moti, awa tui mai maua tu benini. O atu sao ai a li ma whai mule. O la ului lea le when matou komiti lea tau sku. Se sel mele ane e whea. Au tau wa ma ai le tau rumai o le tala le sa mo le su atu le suma whai au ma maku. Ai se ana whai mo fie. Na sumu ia i tupu le atunu. A le matanga lunga, whai matanga. Tō whawhunga whorasanga a whionga ia tuia. Amu ia vai. E sea, langa lai mana malama na tō lai whai o u. Lai whai a tonu o puli. Pula unu. Whio lolo se mātonu o la fōti sau whai. Au le lui lea mo whana tonga tu moti. Tō te whio e pisa o. E le matanga nu. E a le luea e o lo vea ma pula unu. E ana e ata mai le sau no wheta lainga apu. Ai se ae le mwhai. O le tani nā. E leo no umo sa mo o i e whiauda. Amu ia no. Nau o i e whiauda. A whawela vefu. O lai mana malama matai. E le whia upo no. A lai ungu matai. O pule no. E le mawhai o na sori wha mai whan nofo sa mo manu. Le e mai o iu. E o lo tahua o wha mai o no. Nā tōna o le tau te mani i whai ka uma o pule o le no. Ia ni matu iane o le pule. Ana na whamene tala a lesta mālo. Se i longa o lesta mata Samoa. Ona le aile o se amanu. Me le whaafonga. O le lui foi le pei o na whetalai aku. A lau lea te talo i whalakutonga tu mo. Whalai titi le tu pe aru mini. Ai vato i por karame i tu anu. Ia o se talo le ne tengo le tusa. Ai e le lui la whetalinga aku. E le forsaman whai mai. O le mini. O le si foi le sosoan. Mo le whaatuku te le ino sawa. Te le ino la presa.
After you, Talena number one, I know I told my Lesma and Wale Tamne, Dona Matula, all the time to win to see the late Matole, Osa, Many media. When I looked at our Afeni Portugal, Oakland family, Lesma and fear for some on the fight, fear banners in the fight, fear your lady or media for the parents. Ina ia toisa o tu pe lesi tau sa ai o tātou le mo le whamainga le tupu tau tātou whairisi lea o sapa o au ngā o maua tonu ia le au mo le whawhitau ina i leo sau lano rai anu ai unami a le ue maua maina mula o whakwe le whio mea tu ia o i le pule manu ali ni whai pule papa lua ma le ngā nuenga le ai kalesia o i tonu malo iai o le media ia esa la to tola o la to fa sa la bina de fi alu lea mai to no uma afio ina ia address to ma fa fa ta le tu ai pe o nena o fi le to sa ta to ma ai o ta un ta to mai se si o wa fe to wa ne le ai una fa le pe o le fa pe ma se vai ai fa sta le o mo to mai sa mo tu ia i tōna o tō le whantua ni tāu nei ina ia te le ese sunga i tūne mai. Ia papa anua mana anua kāna si ale media ia. Pea e sera la tō i tōna ai ia sako whiwhi au la tō i tō i. Ia tūlanga lena e sa o mai pono leo. Pea o polkolamina na whai e whai so tō i. A leo o whai lo tō rua o tō tō tamiti. Pea o le koi maho e leo sa Alai fai, o lai tōna whai whamau mau ia tātou tātou. Ia tōna isi au māma ni whaafoma tātou watu. We'll take one more question from the back. Tātou sa ili au wala ko ki fōe koe o whako i e whakataus. O le awa lātu le kotua mai mai na bilia. O le terminate, se pamata se nuna ua, o lia se tamari, se tamai sauna. Mato atu tātu le pai na tiki sa ko te mai au o whaku whau o kansi. Ai o le mawhai o nā awa lātu le bilia i awa oma. Awa lātu wala era tinggi melekio ya ongai ongai mereka po kapsula ke mo ya tinggi e mo bolia to ese pe au ko ya fa pe wale o isi patai ala e ya to ta pa ko fa ko mai lekio me tra ya o fa o so ku ti mo ko ya ko sa ko foi ona ya mo le te le ona na address up to my tinggi pa ta ring ai o tu e se le rata sa ya te awala ko dia dia o mai so mai ko causa e tata no e mo polia to se te au o ina ia fai e una au ina ma fo fau o ila tu foi a pele a una le ma fo fau se vai ame o tu ya sa vai no na ta e to fu mata to ba ana te yo se Wai ngan nai ko ya te a ti ti lo ko na ai sa wai ngan ta ko fa no te ne inicio okay ole pa tu fo tu ma le pa tu to sa e mo mo ya tu ai le mai ma ni fa a wala tu si te a fa mai ko ka e tu to ni pe a vi fo ai ya ta to fo ya si a wala ni ni to fa ya fo ya fa ta u de wa so ole sa wai no ti na tunu mai fatai ma to no Mala fatai a to no le vai le fai fatino ai pe o le e una tania mai di tani e mo bi al ma lo fa si ma o tanto mai to ma go pe o le fai to o la mai to wa o le pure ma do ani fai pure fai la canso sia in fai fatino la to ma go te tau na e sia mo na lo fa si ma mai to ma go ina ia tala no sa wa i tangata ia
yo no afia manda to ni sawai no afa ma ka ni ke e tamu atu wale tio tu vanga mo ia atu me to tele te mata e fa fo ma ye fa lo mata mata ai ese fo ile impact tu vanga le fa to no to no ma mai mata mata no ia ai e ma ulta ni mo lo fu de vai mo mia per ka mo fatas allo fatta solana me al video to no fatta si for non abbiamo fatti noi ali in fallude e to mo tanto i tutti noi se si o tanto no ci na te manta ne fa ma lo si no because of time we'll Sei fama tu le te bile ni fama tu le amu wa na tu le na of taila. La taia fia mam la ma o ta sa ni po kala me le. Asa wa ya fa sa wa nei te na ma fa pe pe to fi ne ma fa na. Ola fia mam la ma e mo le to fa taia ma ai fa ila ai we tu na ma ya te ma tu fa pe foi panas ma o tamamama foi a TV stations e fitule ne fasala o tuile o promoting stop the violence o lofia fisi lofia fama mama o lofia mama pe ele at fault foi the media ele promoting foi the violence e social media, mole lava PSA, o forma fa fita o media, itu kulo se fa me lava, mole fa si no sesi, mole ala se fa fita o ni no, ya na me lava ona, tu i no ma abatu ni no mata mate, bele o mo se fa pase, mole fa fita o ni no mole, ya afia ma fa o la ona, ai na te ide, o tamata o ai no fa na apena lama ke lato na muna pai pai no ma loto ma fatia ele ese fomo le fa pita uni pa tai mo lo ko lo ba ana ale komiti pale suyo to ma aftai ya saluta ku fa ta na ba je se ko fomo na afa ya mo ku ese si tu ga mala tu ya fa ta na ato mo le tu ma ba na le sisi ya yeye ku fa ku ya o tu ya ni tu fa ta ni ba be ala na fa yusu fa ni ma ai fa ta mo to tu fa tu ba na be na sila fa ta ne ya lo mo ni sia ta fa pe fa ta na to fa tu ba al sila le un sole na sa ni le termina na pe ta to o le sita mai ma le mo bia ni to fai o le yo ma le to fai to bia o le assessment le ma to le afo le afia ma le media le to ma le pe ma to la ko ina blo e le media le so ni le fa te le ino sa ma ma le to la ma bia e ta wo be la le yo ma le te to fai to ina yesu si la mai to bia e o le to le fa te la ina blo mo mi ne fa ma le media decide na se fele tupe ai o sa o tana o sa o ai mai tumalo na yo fa ma ni ke le va to fa ngue e ta wo no si so ne
very much, panelists, for such a productive session. And we'll hand it over to our MC. Ya, itu amanu tu la ono tu la ya tu yo ayan tabiyo ki mawala wasi amanu fu yi banso fu yi tu la ono after yi tu tu batulu so fa atu yo ono kon sang manino bal malam iya ma kamu puton ya banso fu yi le nanto fa alwa ina iya le saudara nam lau iya ya bukan nama iya ia yang mahu insusuani fala ingal boy malu melutu malu terus oleh mana dia kata sih tersangai ile sumali le Suisa fale wina ia le forsama le asosio fafafi yang fatam paftai mai nasafai ailoi baule mawai oro ye fuia tayana tawbiya o fasallahu ia fufu tawbiya tulamone so sibai na fasallahu nele asos leo se tulama osi tulama lelite mai osi tulama fuie tatete tilo matai bani ai faftai wo yese tayana tafasallahu mo ole asosilia o fafafi Baule mai na faman lula mo situ balano sama ia mon itu ia ona ole tu blangan mental wina ole fa mai na social media ila tu ele wa afia mtani from talam a wisi la mo ya sos ia pe afia fo tu le sos yo mental wina tu la mo mana o ma ole ta tu tan no ina sos sawa ayo le fu ka ko ke yo ole mana isi yang turuna fiam ai logo le sawa ina fa'u di turun pena oleh kerana ni macam binan malam terlalu mai statu yoi itu terlalu vaksingan ni oleh fama ina itu pa fafini rumah social media jawon tertilo ya ni asos apa fayo ni tertutup tayala le oleh fatul fulago yi fasallo mafang tarangan bentuk kami itu. Umana itu yang waktu start sama pena, ya, if I find myself very vaksin, ya muli itu itu macam tersang. Ina yang terbiar oleh berselefio. Oh ina kumwa, ya wale itu sahaja noile sahaja ina itu. Aku mahu ikhlas tu sahaja ina macam tu log, ini wafia umma pelo fayat. Ayo sebai mai titi oleh tupa ia wasawa ina lembang lo tilo oleh tilo itu lama ini mana tanto faca orang mana baik dosa mo ilang tu nana panan tauta tauta bila Bangun saya boleh fafsi ya saudi lama mama ya telefon macam mana sesuatu phone ya udah mulai lama ya saudi ni ya Italiana ni asosi pun langsung dia kai kalau family ona berbuat phone ya family social media ila vai malam malam ni ona fa ya sweet ya saudi final ya itu fafa final rumah Sempre, o sama faina mala sosu fa fini ina ia so matso poluma masai ya matso o mali fa pe matso o bene solo fa sinsu o tsana no ina fa sai no poli ya matso la pe o la ya ni ana fa pe o fa mai le luma o le social media ya ina ia tsama fai ina ia ka fa mo fa fini o ni tse fa mai na se kana maso ya masekana ya afia kisaba katika mtai ilo nalo pema tafakami ya oremoni la vaya ya se fana masina tsara fortsai la tsuya sa o mama mayo sa no tsuya fa ya wa ya tsalia ina ya fa tsoma por kala por fa tsoma la tsolo fortsai do fa ya so si fortsai filo tsalia o matso ya le sensazione che la potenza vuole insomma dopo la fio anna ne afia sa fa per cosa fai so fa o lo mero fa fine e fa su rina scazzo calato pensai e le la la vina il fa pure
ia le ngata fui lea o whawhiangai o le nei tumano o whaatsuina sa kalapu whawhawhini sono lea tumano ia na lafo iai whautaranga ia matsuri ta oti ulu ia matsuri iai sala lua sifu o matua fia ama ia ona uia lola ia le vaina ia le ofisa maile ia mesa mata presene la fio maloia ia Alex sua ia o la sotonu lava lena watu o pisi Alex ia o le referno fele Alex ia o la matali na whaiai e te lek tu wai se ava noa e whamatala me pe SCA e mafu ama me le tali ai katu e ali i whaipure e mesa le tu malo e tasi lawa o te tilo o le whawhawhi e le i tautua e le mawhai o na avea ia i ali i whaipure e mesa tu no fio aga le pule na whai o na ato watu i mea ngai kalapu pe a le i tautua ia na o whaiai tu e fo awa te fio mo fio o e tautua to aina o e tautua le mo tautua i e tumano o na whai leo na watuna i le whaipure manu o le pule whaipatu o o toko kalapu o le si fo ia awa tatu e sori la waluma tamatilata e o wha mapopo la umana se e fi me whai le fiatene pe ata i e sono ni uma fio ana o le ana le tautua o le pule e paule o le vanta ia i le mawhai i le soso whawhawhine o le kalepe pe solina o le ana nuu mātou te whamapeno mātou te pui mātou te whamamanu ai o le ana nuu mātou te tausi ai ia e mo i lava whakomi mātou o ui whai mātou whatene ai le mawhai o mātou solina pe kalepe ina le vanta ia o le ana nuu sa ia ai whamanu atu suisa wapea o na whai o le ngana ia o whamanatu ia ai whamanu atu ia i o whawhawhine uma ia ai whawtaga o mlawa noa ia toi ngasi o tatu pano ia i kade kama whawhai tatu pano mo le whasoma tamo fia i mei tai au ia e whamalo te fui la tusa o eo la tu sini ia ma abel tua lalo wao lavale tatu mawena whai whatasi ia manatu pio ni whai lomo mua e ina isui ngala ito tatu pukalami ia o leana a tamoeo na ua uti unu tatu utaini ia la whai tatu malolonga a whai tūla le ua maea ta pena le ofisa na maani tai au ia o tatu te whatasi e lia te whawa wen tatu pukalami e leo toi umi salo pe tal tasi u tatu manava neas ia mana whaloalo